Melo mafya kapandı mafya. Acele biz neydi? Yani şiven de Sır. Karı bin. Acil jimara 100,000 paklot lazım. وش تابلو دزینه؟ بتجحمن هرنج مالا مسخت كارني حرام بتعمل لقافة مع زاو كاري شي مني از aşık mı oğlum? Ötüdür eşkıya. امي بمنا يك حموك امي مالا مافياي سر مافياي بخرافك کلتوش مش بیابی خلاص که لا بخي كيمن ستارة سريع ودياك وخلاص كي اگر ام ببین یک ام ناچن یک به یک aksiyon و heyecan bir filme deştine ha. اما ام زیور و ام میکروب بدن وان و چکن جوان بلا بکن ام جوان وادن لقم قدم وادن امی بالك ما خراب کن امي قسش بکن صبر مالان شباب شمس ساعت 8:04 دا لسر اكران TRT Eş tablo dizine. بتجحمن هرنج مالا مسخت كارني حرام بتعمل لقافة مع زاو كاري شي مني Keltoş مش بیابی خلاص که لا بخي كيمن ستارة سريع ودياك از aşık mı oğlum? Ötüdür eşkıya. امي بمنا يك حموك امي مالا مافياي سر مافياي بخرافك Melo mafya kapandı mafya. Acele biz neydi? Yani şiven de Sır. Karı bin. Acil jimara 100,000 paklot lazım. وياك وخلاص كي اگر ام ببین یک ام ناچن یک به یک aksiyon و heyecan bir filme deştine ha.